Mwanaume anaweza kugojeka ugonjwa wa fistula? No arware kiria andu mekwenda kumenya ri fistula ri ni handu hena communication between two systems. The most common fistula ri ni karima gaturikaga ri ni ria tuonaga muno ni atumia, na ici cia atumia kaingi ciukaga ringi mutumia ni ari na extended prolonged labor, na labor no akigia mwana ri mwana ni aikarire ringi ihindi na aikarira ihindi ri gatagati ni hari ringi na thungi na akimiikarira na ni undu ogwe giturika irima. So ni cici uigua no ni magiaga arume no kore fistula ri eguka gatagati ka njira ya kioro ino fistula no kore ringi iguka gatagati ga thungi na kioro ni magiaga, na icio ri treatment yayo ri irikwayaga mundu ciathie kwa surgery tondu ni kuthie umitarure umitume wega no umicokie uria kwagirire. Shesheni hakuhi nawe.